Ni kedai bati CCTV. Bat Pdiang pet yaki kubor paman kesni. Balawan rasya Pdiang Modrina Auto Enterprises Maulanong Kwar TSS Road Shnong. Ringkat bat ka Orange Nissan Lums Hop Ho Shnong. Wan bantiet yaka kali Datsun ready go batamai. Kabas kem bat bidor. Khadc Hills Autonomous District Council haka arphotorik urisau arajar arpho kala menjur bat kala shimru yaka rai ban Pdiang yaka jingterwa Jong Shnong ki baham hapo uput usam Jong ka council bakin Weng no naka town committee ki badan hak Shnong baper Jong ka rilom Khadc u executive member u bapet yaka tanat town committee ka district council u ba Paul lungdo haka jingikren bat kilat pathai kubor ulayathu baka executive committee kan sara ya kani ka man hapo ka dorbar senrai Jong ka yeng dorbar thau ain ka ban salong shen ya benai ki delegation Jong ki babun ki nongelam Jong ni town committee ki lawan ni kindu ini ki EC ke district council wa inga ku yang charge ka jingon ni kindu ke Jong ki kolong halor ka jing yo jiktip ke Jong ki ya jik sedang Jong ka census operation arajar arway tekumba pitip ba kani ka baniong ka registrar general of India ka la issue ka tu kan ki jing bata instructions ki way but census arway but ka way na kita kalong ba sedang ya kani ka exercise kita mud ka lum keteng house to house enumeration keba labu kadang sedang inventa kesnap syaban kut ni kesnap de namar ba kawai na ki definition ki barung hagane ka act na pentaka census araja akwe kabu yak egi banhap apa kan ni definition of urban unit kawai ni ki kandai ki town committees hani ki notified town area committees de kadang kajing sosial kadang ka apprehension nagi babun nagi ni town committees ke kadang ni ko usam jangka ki HDC ba sisian ba lasdang kami ka census operation kemud maki borok kin ha kumki notified urban area nomor bakidan ni town committee de hakini ki shibnai shiteng arnai ki babun na kini town committee lawan ringkat ka ki submission ke Jongki ke petition Jongki ban Weng no lani ban di notify no yaki ki town committee dihadir bangi layo ban study hai kini proposal ke proposal ke ba isi mentarasni dalam jur kat kum ke report kat kum ki petition bagi layo anak kini gigi Shnong kalau ba hak case Jong ka nompo pan polite no lane exclude pan no ya ki pratali ki Shnong ki belong ki teng Jong ki don rock pratali ya kini in place pak kum ke report hak session data house ke kendu nong stone pan pensa lande bat kentup satan shipau di Shnong manta mau kurban so yom sning maulai bat mairang ban di notify kum kenika act bat kejing don kam jongka di layo menta resmi ya ke approval jong isi bat kasa sebagai min list pada kini kum ke report Ahmad Jongka House antara session ke yang kedua apa ni ke apa yang terik ke ba yang ni kalau ke fokus menda jom ke ministry ru kalau pan ai pan buat ke development link bakar Ministry of Rural Development ke babat begini ki scheme centrally sponsored schemes berapa ki one bed shaki nong kendong kat bah ada tinggi kini kita town committee ada sya kini ka act jong ka sarkar asam kam dalam relevant ada konteks jong ka HEDC de nak kata kadau ka bomot bagi scheme ke ru ni kalau minimal di ada jingi i joki nak kata kadau isngau ba nomor ba kadon hambun ke bagi yo nong dak bagi
hap apa kategori jong ki rural areas te bat babur hiru naki kiri kumta hiru nye ke pinong ya ka jingdon jong ki nong chong shnong more than 70% kiri kinong rep dan tak density of population ke beduna dan terter halor kita ki parameters